Dewi Ketiang jadi ngaturan pupuk asmaran dukuh inggih muga-muga apan sekali atur utawi apan sekali penuhun penede antuk sang yang mahkelenui kesiden penedening sun inggih singgih dani-dani sarang-sarang sami papemirsa inggih apan Dewi Ketiang makin jadi ngaturan pupuk ingkang mawas ke pupuk dan gula.
lintang sengke jorang pring baye jurang ajerong apaan ring luhuring pernaki wong mangun tapi api liye wong ning apa dasaring gunung wantan lawang among senunggal lakan angin lawan punike senunggal ngadak angin datang mengenangnya doh mas kira itu juga tikal kelensir matian damar senyan katon diwe panggilan iya doh diwe panggilan ngire sarang sami manjat doe sering puji mantep maringama ikan mahasifat Rahman dan Rahim iya doh dan Rahim banjur malih
mantap maring Kanjeng Nabi Allah iku Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan sedaya ning bumi. Agung sidang ingkang kabeh sayuta apa dewek ketiak puniki sedak dina sami mangkin dewek ketiak puniki jagi angiring dani sarang-sarang sami ingkang alinggih ring paseban adi-adi sami mangkin apa dewek ketiak puniki ingkang angantos keruhan dani saking negeri liang apa dewek ketiak puniki kalintang arep jagi angantos keruhan dani puniki iya doh kesabutan Mas Kumambang iya ya doh Mas Kumambang Sumbah kenal pedik bantap bayi sabaraya temun berai gamak saya Nabi beli agak kesemeton dari bayi masih tahu bedanya pedai gemah isi Allah Ta'ala tunjuk kudang bayi balang laliai siju bayi katakan Subhanallah nunduk kenuntang gama ari bayi janjam tangiais siku kangen gama situ doang singgih dani sarang-sarang sap para pemiarsa ing ruang tak sampun kedumun dewe ketian jadi aturan pupuh ini nanging mangkin wau utawi sesampun kami ketemu agung puning surau dewe ketian jadi ngiring dari sarang kami jadi aturan pupuh mati inggih puput dewe ketian jadi matur ikan tunang salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.